Dapat ba you should love yourself at every edge, every curve. Another night you try to find some kind of peace. No matter where you go, you feel the weight. I'm your friend, so in the end, just count on me. If you need to get away, come say hello. My arms are open wide, come say hello. Good morning, guys! It is a great day. It's a beautiful morning. This is the first time in 3 months nga. Inani ko ka-early. Nga 6 a.m. Hawa na ko wala. I mean, like, first time in 3 months, man. That's an achievement, bruh! Did you remember, guys, katong giprank ko ni Hans? Hala, dude, di sila maningon. Hi, guys! Hi! Hala, di sila sige. Lain kay sila, dude! Yeah, that was our first meeting by sa Blag Skwad and he pranked me. So karon ang akong plan is to prank him nga dili ko mauban. Actually, gi-prank na akong whole squad nga dili ko mauban except kang Rigel. Morning, Ridge. What's up? Morning. So mao na day ni siya na ako kahimtang. So, Bay, narinig, new addition sa Blag Skwad, Bay. Sino mo to? Ika po, brace yourself. You okay, guys? Hello, John! Wala na masakit, no? Gitawagan naman si Munchkin tayo. Wala siya, Bay. Seryoso? If I know, nag-prank siya. Bay, puro pili, Bay. Doon na pa Dunkin' Donut, Bay. Alas 6 lagi, ah. I have a nice motorcycle, dude. Where you, Bay? About to Munchkin, man. Bay. Hello, guys! Ay, You just ate! got pranked! Yeah! Hi! Saan mo lagi mo Oh my God! Guys. Wow! Just got paid. Nakulbaan ko kay bangga-bangga akong ulo gakapakog na ko permi ba. Abi no gakabantay na si Jad sa ako. Oh my God. Yaw ni kabalo si Jad Bay. Ulo may baga. Ay, guys, uptown pa ko na ginana na abot na bulan na sa haggard na oaks. Oh my God, turo sila bay. Busy na kasi vlog sa likod. Busy kasi sila. Marukog masuffocate dari. Rigel, pagdali. Reg. Ako rado kulang. Lagi, hapit lagi na akong Surprise! All this time, I knew someday you need to find something that you left behind, something I can't give you. You're making us harder. Basa. Guys, mag-sorry sa kang Yasay. Kaya actually si Yasay akong konsyabo gid ani. And then, ay ko nga yes, sorry kaya di na gud madayon Yasay. Mo say mong na-feel. Grabe ka, joker Bay, kadala camera Bay. Kinood na na-site yun, Bay, kaya nga na sasakyan ng ilan yun. Gani na. Mo ni ang perk sa pagkagamay na ako bay. May no kay Kuan, kana. Pero cute. Nakita na gid ni Munchkin intro. Yan, ano na to? Dong It's a cotton candy. So, we're here by ABS-CBN. Everyone is vlogging. This looks so crazy. Hey, cameras everywhere. Hey.
everyone. So now we are here at ABS-CBN inside the Mhai. We're inside at Saba kay Mhai. Okay, sorry, Saba kay Mhai. Ano ni kasaba yun? Oh my God, Ridge, we're here, Ridge. Blag Skwad! First guesting! Sunod pa mga special! Woo! I'm walking home and it's getting dark and the other one is free. She's taking care, she's following, she towers over me. Rigel, are you excited? Good morning! Oras natin alas 7:20 na. Today is Monday. Ito naman kami ang mga mantika on tandem. Yes! Ang gamantika, Morning ang mga pa lang. hilas, ang pamati, John Lloyd Cruz, ang baboy nga nagdimpol, ulo dito abaga, wanay liog, Bernie Bitok Bitok! And syempre, kasama niyo na rin ang pinaka-feeling, ang taba-ching-ching, ang gwapang pailain, Maria Feeling out! Oh yeah! Put your hands up, put your... Kawa na to, sila ang mga gitaw nila nga Blag Skwad, as in Blag Blag Yeah. Skwad. And ladies and gentlemen, ito nila ni ang Blag Skwad. Good morning, guys! Good Maayong buntag, mga friends. Okay, good morning, no? Okay, good morning. This is Munchkin. Ouano! Hello! Okay, so, hello guys. So, akong YouTube channel day, no, is Munchkin Ouano. And of course, Blag Skwad member ko. And yes, 2 months na ko karon ga vlog. And yes, subscribe sa amo. And yes, MOR. Sa mga ladies, on-site challenge being a vlogger. Aming content. What's up? Kanta mo. Uy, okay. Sample. Ipakanta sa sample. Uy! Gamay lang, mas gamay. Gamay man siya. Go. Gamay. Yeah. Nang tanghalan. Depende. Ganun ko sa imo, kaya tagtad ka. Ikaw ang nagsuka vlog, pila na kaka-years or months? 2 months. 2 months pa lang. So far, Yes. sa mga challenges na imong Ang challenge lang yun ako so far kay ang how to cope up with how to cope up sa audience, like unsa akong buhaton ba nga like mahook ang audience bitaw sa ako So, content. ang content. Oh, Mm. So muna nga, yeah, I'm just gonna do my craziest best. So muna nga, kung like mag-vlog ko ba, give gina ko energy tanan bala pag mura ko buang dara kag atubag kamera, you know, like guys, kani gapaminaw karon, you may see us by nga we're talking to a camera but we're actually talking to thousands of people. Guys, thank you for visiting and please, unsa yung mga advice ninyo? Alright. Okay, hello guys. Ano uy? Ang mas speechless makapagabot ni mo diri. Ano mo, speechless lang og. Ay, naman. Bitaw ay ka na. Ako lang. Bro. Wala, namula lagi ka. Kami love team sa Blag Skwad. Bitaw guys, kanang ang advice lang na ako sa inyo, no? Kay, di ba, be yourself, ana. And para sa ako, aba, you have to love yourself. Kay dara man magsugod-gud tanan. Kay, example, dili maka-start og buhat og anything if like insecure kay ka nga ay kuan man kay ko ay akong color lahi ra ay akong lawas Super kuan. conscious. Yeah, conscious bitaw. I mean, conscious na yung word. Yeah, kanang dapat ba you should love yourself at every edge, every curve. Everything by. And also kang don't forget you to eat by kay kung magkaon ka ba. Boysog ba? Boysog ba? Thank you sa sponsor. Support local. Oo, May segue. bay dapat yun ta magkaon bay mo na kung ma-advise kay kung Yes. kung magkaon ta May energy. dara magsugod ng energy. Tama, Yeah. Yeah. Di ko na makitaan karon pero yeah.
Anyway, mga kapamilya, alas 7:47 na. Mag-commercial sa Mega Jun lang. Balik Mamugas sa kami! Mega Jun lang kayo. Ay! Yes, sir! Woo! Nice, nice, nice! Yay! Boom. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3. Quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. That girl was a uckers. When the thing went quack, 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 you man were ducking. So actually, literal Netflix and chill may ila Rigel and wala na ko naka time-lapse and may hooked up kay mi sa mga movies and stuff. So karon nagpadayon ko sa akong pagka-busy, no? I am with these people. Yeah. So yeah, actually right now we are producing music. So I think that is it for today, guys. This is Munchkin with love. Ingat, ingat, ingat.